Wetu hao jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhomoi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine di 15 mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabiafalukama makumi chitema ni mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mbamwangala mundonga muyetu tujitwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu byakuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu. Bomba banga ngabo kwa aeroport. C'est Soliman. Le groupe 1 qui était en arrêt, nous on a venu par le groupe Soliman. Ils ont mis en service, il y avait un problème de vitesse, ils ont réparé. Le groupe numéro 2, on est venu le fiabiliser. Il avait un problème de régime. Il n'y a pas de régime. Ils ont montré un système sur le plan. Il y avait des montées, des nouveaux montées qui sont venus monter. Il y avait des anciens montées qui ne permettaient pas de démarrer les groupes automatiquement. Donc tout se faisait manuellement. Et quand ils sont arrivés, ils ont monté les deux montées. À partir d'ici, on s'est commandé les groupes à distance. Et ils ont mis ici, lorsque les deux machines pouvaient prendre une grande charge, actuellement la puissance disponible est de 1600 kW. Alors ici, c'est le groupe numéro 1, il a 800 kW disponibles. Ça, c'est le groupe numéro 2, 800 kW disponibles.
il y a la facilité de le prendre tous deux au même moment si nous sommes au-delà de 800 kW. 5, 200, 300. Mais vous allez au niveau de vous atteignez 400 kW, automatiquement vous pouvez basculer pour prendre la parallèle de ces deux machines. C'est légendaire et transformateur. Lorsqu'on enclenche sur les jeux de barre, on va ouvrir les légendaires de la ville là-bas. Il y a une autre cabine série, nous l'appelons RM6. À partir de RM6, nous avons une différente idée sur les réseaux.
Mutambo imbimpilo mpilo kwa bulakana inkwaya kumute mujibi bulakana biya kumutu nasha kumanda kimujibene lulu wabakema chilumbo nchalumbu Papa wani sadama nji kwamilene wazabani mukinda kuzabani chisonse kali chisonso chini nembalasi webe kama kama kume peli webe sansu biliye fence abindi tibidi kwa sana bimudi mubilo montulungwe mama kuninga nzambi wai batata nebu wai batata nebu mubale uni mtu wa kibundo imilaiti tundanga batata nebu okwele landanga banyanya ndebu bagambamba wakwenda tatu cha muntu bakushala kubunzi bayeba mwana bitu bya bikontiniwe bikaba bya bijilunge bakadi bamaneka songa mule wakulwa sadama wakushala bitu kajidendu tumana dolari fugu biziki yakada tomukala yito ibela mu parcelle monena mumezo muntulumbwe jina mbele ni chilumu chalo wala kabenga kumva lelu tadamu ujini chingani ujini kubanyi ujini niziki ya kada tobu kala mwanda munda mwandu bangu njifema Mashatwai 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 Mashatwai
wanyama wanye. Wetwao, jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa Binjijimbi mubitachi wa Dipoku njimuditunga dia Kongo wa mungalata nanga mukasayi njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwamoyi kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province ewu mbalanda bafela bachaye bena Kongo bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwa kale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasayi mba mwangala mundonga muyetu tujitwakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasayi Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu.